On je inače, što se tiče ulaska u ring, što se tiče prije borbe, je karakterističan. 80% ljudi su nervozni, da. 80% ljudi imaju ustaljeni neki sistem, on je tu najlakši za voditi. Tu nema problema. Njemu ne treba ni puno, kako da kažem, ne treba mu puno da ja njeg podižem u nivo da treba to ili to. Ja se sam dignem. On je već tu na 100. Druga stvar, ovo što je rekao u početku, a to je tačno, da on kad uđe u ring, sasvim je druga osoba. Moram iskreno reći, on na sparingu može svašta i ovako i onako, ali kad uđe u ring, onda je toliko skoncentrisan da nekad mora da dobije šamar u ćošku da bi došao sebi da čuje šta mu se govori. Ali ne mislim ono malo. Da. Jer jednostavno je tak funkcionira jedino. On je fokusiran totalno na uspjeh. I to je ono što njeg čini jakim. Ja mislim da danas sjedimo ovdje, da drugi put kad dođemo da će on imati jednu svjetsku medalju. To ja mislim tako i nadam se da će to biti upravo tako. Jel ti baš onak totalno vjeruješ u to? Jel vjeruješ u sebe da to možeš? 100%. To je baš dobar, da. Ja ne idem na svjetsko da bi probao da dobijem medalje, idem da je pokupim. A čekaj, jesi se tamo već borio s tim borcima s kojima ćeš se tek boriti? Pa ja imam 76 borbi i od toga sam 9-10 radio u Austriji i sve ostalo internacionalno. Znači ja puno tih momaka već i znam. Dobro, u super teško ih znam. U teško ih još ne znam, ali ja sam stajao sa Tyson Furym u ringu. Ja sam stajao sa sa svjetskim prvakom iz APB-a u ringu. Ja sam s tolikom jakim ljudima već sparingovo i boksovo. Nema puno šta više da me iznenadi. Da. Jesi, upravo u tome je njegova prednost. Mi smo sad se spustili za jednu klasu, odnosno za jednu kategoriju u težini, upravo iz tih razloga. On je u super teškoj kategoriji gdje su daleko najjači ljudi, jel? Gotovo se svima imao meč. I moram iskreno reći, njegova fizička konstitucija nije bila uvijek za to, ali on je sa svojom psihom, sa svojom fizičkom snagom se nosio s tim ljudima. Čak recimo, ne znam, puno od tih ljudi je dobio kroz nokaut. Što pokazuje koliko je on jak u tom smislu. Sad smo ga spustili za jednu kategoriju, ljudi su malo brži, mi radimo sad na njegovoj brzini, ali što se tiče snage smatramo da je jedan od jačih u toj kategoriji, pa vidjet ćemo.